Normal we kan nas dialtin content barwanya lingwase me kan nuar online TV channel en walle shanka bangwan ka paikel ronkin dangro wide jandang ro wide bakel bana jome bana jaling en walle a Friday ka jen paikel shanga bangwan ronkin dangro jandang ro wide bakel kan kono niam ka report bana linga. This is very important report ko jen roje ke etin kono lat ko really take information me cha goro ba jagges pila ayo dial whether a jinde che jin support ki na ram momten wan goro jen message men dare chup kije ke jawra na chalat kije ko de kon take ngejeno ngum le ro de ki ngum tuok ko ngai kono no there's imminent threat to corretin but a message me agulu to gwadum banyo ayekel baro ke jen message mo mu ka kon dial abama do dina danan chalat selva kem yadi do baja ladia ka je report mene so ana gor je no ban channel ban support kel jo ne ma cha tu gwas me mende nang ne dial men dong de ling you know jene kore tuoge right now the week South Sudan betel no de kodi bela kuren jog de ki kur dong ta kur do den cha bi nyoko loy kos right now alang wan shi ku be Canadian ya be ka jang ya be ka nuori ya be Canadian la kontela opposition group ga ta dan let kir mi yadi so chana jo ne am chana lat gwal ban kulu ka kore jo ne am cha tup men lar ka nuori dial jin ga nuori na mo ki jin joro mo ling tok na do ke gwad dan titin report and chalat jene chalara gwan ne tin kon la kwar generally SPLIO wona ka ne diala content kwa SPLIO kwa support chala do ne diala kon la gor ka social media na gwad gor tino tege me bia watch ay share dun en wone ano kuma SPLIO dung were karodian dung were karodian de loka jangten loka taten loka ne de kokena toki dur toton to kokena ton wan mo biya wo to dun kel malat ke roje me ke jene ngai kon diale yes loy dan jede taye dan chana na ge jube ke 2013 ngai kon diale chabu min chut ana mo ke ngai korame dan na kon agenda dunkir mi yadit kala do che mat ke jang dial ko tamte ke jang de te ka kuma SPLIO ti chunkel ke Dr. Machar first vice president mente lo yena ke juba agenda de en kir oben wer bakanak ijene chulo ni jang te konte chi yigen tesnien 1991 by the way chene diak chekanak case story melalat ke len kondi ale wane ten wane ken medan me ba rek ba kulo la duin were ke jamo wan wan were desha on were ken ten am te to ko kor ke te to jen wo ba wi Sudan ba jogor ken ten wane ke re desha me shi yo gwash ke ku kwari yo kor yo to an kor dan ci to ajen me kwa Dr. Machar kwa le belle jang ka jamo eno ko ngwan nuore re desha icha guje no chin nuore shi ga jang yigan na jen do be dane ci jang yu la video ami jira mi mo mi shi video mi sha lat self ke mi yadin mi shi nen ke sheling da wena na jareng Machar che palika ke 1991 che palika bo ke 2013 rami mo min nang ni nuore ka jenele le falereng Machar ka 1991 ku kon dial kuj ban ngay keloda gwade dan e terke me ter Dr. Machar kana Dr. John gane mabur ngay kana jen wa ku kwerke medan John gane mabur che goro te rade me de kwade je jek wa mo jene gad jan mo jene ka kwer lo logo chen wer che ka much kana re kon tere de ka kan ware kwan wer kwa kala use let's say even right now right kon tama de lar no maybe 90% ke 80% kan ware ka de ni South Sudan tama ngwan ware jen nen yana tama yesa Sudan yete kamal
one konin lan nuere konin loge kum kin ya dit man nang nuere la yarum ne ken ga gan nuere bo so bom dia na kela mon ku gad janu ku le bet so ngwana nuere desha gwade dan ngwana nuere kwala roach wujanga mu kwala cholo jon garna mabir so me ay guje gari chi gari kairar titat batigtin dia la kona ling ne ko kena kontin te kelke Dr. Machar tigatin ganji ko tore so ko kuje mone lieng eda china ling je ne ko kor ko le to ko den me chi ngwana jek den ji ko re to so na mone che wewe so me kon me 2013 ba no ba ko na ga jom china barar mu ko le ben ke pade SPLIO ko meran 2014 15 ko special 2015 e chagol ba mal ba tange je mal ko ta nge 2016 ke yo ko to and then me Dr. Machar me jenen lu ja dawich ta idan chamal ta cha jugo no jin bi part do din bi lel by chole SPLIO in a position lo SPLIO in a position chi dung wer ba do ba je kamrar ka ta idan chan wer cha kan ka ja michi na ko ben ka tamen tamen wo kuna right ka ta dan dong de naw nyam guje as kume chele la dor jen kwa na la jugo no ne yan ne char ko bu ko la ro chin ne jang ne ka gor no chana je pal jen kwa la je no ne diala kala no gor go no kume wo ken regime minang na mu ku jang kan nuare ko kin ya di naga nuare ko ke 1991 chi jang chi kan buy they do not buy that chi kan no chi no guje no chuang right now wo ga janu kan ka liya ka jano telemile de dore chi ne gad ke telegad minute ka front line sko gar ken ko le use you know kuna le liu jen kwa na le jugo no ne mena japelen na monen wo nuare kene de content dong lokane de kokien ki dur kokien so mo bianga jena cha kon jugo no ne en kumena me edung ne dial edung jani edung nuare so for that reason we ka dur kokien a chala ro ne me edung nuare jen ta da na chalat ke so jugo no kon dial no jana na pel ko bu kon la ro jang je ka ne ti je ka ne ki kumada of course mi majority kan wadi da SPLIO ataya da na ce tina chana na gaje right now mi na ko bin tina ko lunjok lo kuna bin ka do da na nyam gaje okay then there should go da na yo jal ka do kan ci min chala da so kwar jun yen wona yen all the support ke fan wona kan waya mi ken ram la de no gor je no biara civil karami mo mi sia de la ram sia de biya ka identify de karamisha de ken o cha kwak cha kan mitte kor mi to ke kor to to ne kwal jun no ne walo the international human rights law ate ga wud janga mi right ka online ye chale query ke something to the ten on chana jogo no ne nuer dong bukan wona kana bor ke gwana ko ken to ka kwiko cha na ga 2013 I was listening to his broadcast roja tin of course ngai kona michi gadjanga muku kir ko support michi waraje la rointi jegla kala of course ka queen out kana la yen wer muteri ngai kana panyo no cha nuer nak but la kari na jago buga nyinken ga justify it no ka to ka ngai kana no nakana na no so jan chala ro ne na ko cha nuer na ka 2013 dong den wer de kan we let carry bank yalat ka broadcast jenen nuer wai army ano ko ken kan edition na respect so mi to kon tama ano teram de kan pel dundo mi bi SPLIO ko chala da jojen gwano na SPLIO dung nuer chala da joj en additional mi din mi la te diala kan lies la roje bonni ke Lampol Gabriel la ran la spokesperson ko kuma SPLIO na la roje ke kwide chewe kan yanga gwijetin kona chalat ko ci Lampol Gabriel te ga message mi chelat yala do ne order mi cha kamne dialen odi lanne target da kune target ni military operation jendu na military operation telane civilian mu goro bine attack telaram mu mi teram bu kwagran bi nang duno kene ko la civilian ka wo karodian godzenten content ss pdf tan jomo che jala de nono en lam to che ko la do ne me mu go but wuda me jene gune in writing deja gor kurun miteke auto cities me cha latke cha na cha kanek nwer waya mi ke nwere ba ne to ba ko keblo right now ngin me threat
in case te mi to kyang nye kanetin konti la din ko and then ba ku meswela yo ba ko threaten no nyoda ne te konti nangna jen ta dan let kene 2013 area nak te cha kirte che mi chalat ko kwide no teram cha chale akir ba kana la do te civilian ba pardon ne la 99 want to repeat ka chwa no ya nak dweli kendia ngaje ngikir. So right now kat nyinken kon let kene ka jang kana nuari Michia Kulad no name a national movement and SPLIU, and they already know that Kungakan Machatin, and go and trade is imminent right now because Nachinang already getting con let junker. Get a lot kirmi yadit. A Canada gorin writing and no Ramu Jimmy Jagwe Ladun Bajadil cap. So chicken your majikan lat. A Kakwiko Chikuma SPLIU Chikaladun and not a catchy mot a catchikatul. Ku Korana me ku kon target ni military base kenji kuma SPLA ayo. So na me again message dan again to Kenya mo mugwa while doing all the support please and ran chi jang akecha attack do not attack ya. Okay chana ala movement dundan kondian but look ni regime agerke michari regime chager anybody mugoro boko party de awe ka party manok loide je wi ka party me kim ya ditin wi ka party agama charke party ne ko kena kono tin gwa telere you are free to join any party but at this moment bad regime kuna ko the kuda janga nan wore ko le benefit ka tin kontin tin ko ne den kontin kwala na ka jen ko le benefit tan so gor jena bu kon dial tekamu tekangai kan mi chit kana mene report den gwasmen banyok kami de nongye ano men bu kon te liangten mi kon ngaje gwano chana cha kon jugo no ma chalet ran chi laro jang no alaran jenu movement a ger ke je ko regime naga naka kuzana gwasme te report mi chalat dongde kon dial te ngaiten bana kulu we kana mo doro chal kamo rang ko la karatum yala no te ga turbien mi chi yak turbila mo cha yak yaga pan turbila mo bas kanere content rate wa ke sa Sudanese ngai kona kon werbo to kone de wan lonka dorshal ka me Khartoum ati la jen yakula de wonene South Sudanese ti jen re wika Khartoum wika ka dorshal ke woga karang ke ya karang ka border ade ko larano chermu kan ya woga karang ke woga South Sudan ko reng South Sudan and then from there jen ka jen Khartoum wa ko la kam rebe kana wainal ka Sudan no kai ka joda wa ci turbilian ala bas mi chala sefsava ci bada mo ci roda tar ci bata ya an basa mo ci ne dangwero shekanak ne dangwero tichilu ti la so Sudanese kane ti jendang red bakkel ti chamu ka boridit no kane diala to wa ci re mo yeg mo ci kane jek. So right now, de kon tike ngai ko dong de rana chi again with me ko kon ne wana ten with me ka dor chal ka me joda no ko ne ti jen kan re wi ka Khartoum ka chi gare jek ne dang wero chi ka liu ne di jandang ro bakel no ka jibon to dit ko en bas tara ne rode rieng mi dire longa man jito re wi chi min en with me so me bej so ne de yana ngaje no ne me amila rode no de yen di alti ngai ten Guaye, kwana we keri podan chalat kirmi yadit. Kirmi yadit te micha chef. Me shaba she winyan mwana ya gay. Ray wike South Sudan, including Jang by the way. So even dinga community cha widen gay. Kiram kel karwada gad kien ka social media gwadana cha do reporting. Kirmi yadit chala de wonene. Ke warga micha gor. Jena degree inte la lede. SSBC South Sudan Broadcast Corporation wada kon la rojitin mitira mi joje re kwerka ben live be right ke by report dikir me yadi la do nene jene che binyo ben SSBC anymore che binyo ben ka South Sudan Broadcast Corporation aba announcement ba je bulatin karam dana che wiki karam dana che kwai so ne dun wan atina kako rul tungwan rundi tuenete kwerken kir lana we ka SSBC baram danen chawuch baje wuch a joche lienka
But right now, chikir mi adi che choose no. There am ba le lat. Ke live ke television o ngak cha je watch. Jin mu wo ke ji ba no ngene ji war gadu. Bai no war gadu. Den yo mi chi war gadu she kwen. Bi ngaje no cha je joch. Den baram dana ja kwen. Bai kam war gadu be we ke muktabam. Right now ne to one dear ken. Kuma na cha lat te kir. Lar ga jen wo ne. Kir dieu ga jen wo benne ke be she man ba ka point ke pin. Echele la SSBC. Wa mu pele jen me. Wana me tactic kir mi yadit. Ko be she man be ka kwan ke pin. Baran be ja point. A wona ko dong de commander je tu ko pin wa cha de ngach. E cha bulat ke SSBC be we aper na ngungu jeram dan la kwer. Kenyam kir plan de keliu. Awo gur jeno be she man dial be kan nang ka ba ko mo ko position kan dial. Chen ngai kona. Ko gat ke te kan dial kan gat ken kir mi yadit. Tela gan mitrar. Me de laro telat ka tel position. Ken dial te kan ka position ni. So en me kir mi yadit la ne te ngwana kan che widen che je gai. Ko lak de jeno how come after how many years? Melarana woike ba je belat ke SSBC. Ba te me kir mi yadit che gujino mit choje te ka role. Ya guro ba je ngach. Kai jen bo ko ngai kon dial charam mo te karik te ngwan. Che guro dong Ramadan ba pon che guro ba ngaje community ki publicly ne dial ki society. Ben nga chwale de mun ka pin kana ne ga dial ko ne ngaje den mun ab per go cha ngak cha kwan. Alo che bele lat. So ne me diar na kaje. What will happen in the future? Mi kir mi yadi che ne me che nyok mi dong lele je. Ki la de je ano che na bin ka SSBC ke mi cha ngi je ne dial. Ni chiang ka tiang ne dial. Ke taro mo ka ta diok ano la benarar ke tabade kana tabungan sorry tabungan ke tuk tiang bena berar wona ke SSBC berama television kamrar den ba man bala da kwer ba je linga ne dial kala nga yin japanye degree me butu wogon wale so mishir kana mo amugi kona ajeno kirte ka plan. So plan kir mi yadi de mo a plan ko bagade kene de ko kena konti la ji marka de kene de kono gujen der favor be ka kwan ka pinya chaka ngach ba no ngani ji warga so cha gujen wona me be terba be no bo ne de konti la government workers you know be rik to wan be no so gorjeno biate ka ngai ko na lat ke kir ikir mi yadit no achena madelan michete ka another strategy mele de ramo ko advise wa che advice jek ko ne me be tere ngwan be gnu re wike so Sudan kejen bo be nyodo gwano te tel gor kiro belat ke pin don gor jeno bo kombe be top kano cha ta all is move cha ga ngach no tene la no gwalun ko chelel so these are the people in could benefit ka kir mi yadit ka kumede so na me mede yana ngaje no chikir ta dan la na la ka wuje je ke SSBC akire che watch so na me mede yana linga mo wana ka report di mede kono nyoko min kono na to kono to ngwalung to lat kro di right now ka South Sudan kara to ka kor kono to awade ni tin kontin tila de ni kir mi yadit wa cha ka mu ka gwat mu ka tin wu ga nyen ka lawnwar community wa che udor mu chala pajut gwat mi it has access to munlal la dorn ware wa ken cha ga nang tin lo very soon de ga na de kan ka attack ke de kan yes pilayo wona kan war waya mi de kan ka attack ngai kone la jen can be bukan golat but tomorrow then below riare Canada to tela de ni SSBC tela de ni SSPDF ko kan yos ka ke kir ka chang do tel mi je kan dio je ko pan ka kuru mi dire e ci yedo jendol wal ci nyaade ci TSS PDF senior government officials including military general ci ga tich ano de yen gwade yen lok wojen waje berkur bende
chwa yore sheman ko lo struggle no gor keriem ko gor ke yo jang ngal on bolel kene konen ngai ke te ga yo to ngai kene te ka kwak woken ga ti tera mulwak. Then from there chigla right ke lul jara lure kong la spokesperson ka spela la SSPDF. Then jilul jala wala aro kamisha onang public on ka social media so ine bulwak ramla randien mulwak ka kor for very long time, but finally ka gwaden jwakaje mente ka bot ka chuje chikena wulok jenta dan te ke de india le nanga ka front line te me wuga nyin ka nuare ko ke wuga nyin ke de ne spela yo ka mun ware so munyodo jin min nyinyi ti ke kwiken ya de bi ngaje no yanga ya mu ke bot jen changa nan bi ngaje no chicken der ke jige de ti so agenda na to ko no mone ken de ne to warai now chiga wen winami ko te ko mugorgon kana walat kejen kor ngai kona don me da layen adi ngaje no ko jo cha to men cha la yes pela yo cha ga jogo no ne kalan kanen winami wate ga mele haroda ala spele mayo tinte kalan kan headquarter ka war ga ci kana gor gwado me a gore John Biel Willot chene di ala konen tila civiliani kana local leaders tinte ka pull truck ka pading ka nyambor payam jaga jogono woja rodun golden content SSPDF ticketing and gwad mate SSPDF for state in cha community cha goro bugtin jemen ci kon ling won chiga civilian jogono ne ramate tika SSPDF kera muku SSPDF ko support kachi jindej godi no de rodo gwadin kami jindej tene gwadin kami ci jen mi jira mu guru kur moiro du kuch bay ngaje no jira na SSPDF ki jira na SPLAU binachu tera lo ngayen yo ne to ka ji SSPDF kan ji SPLAU ci SPLAU ci kan jo mi kan to ler kan e diala content winimi pading ka pultur ka nyambor payam en ram muten gwen mo gor jeno David ender shunga no ko shimichit ke medan ji to ko wat chero de nyoko mi lo jarode la wat kane yai ko ngai kon kore dan ji to the more than 70 people tiji yeken chikitet nien ti de nitin ti civilian tiketen yukuma SPLA yo kana kul jogo no ne chuare ye goro no biade kel ka SSPD ba nyok joka nanu aran chi goro be civilian be je target in this matter gori aran civilian should be protected ke joran chala deken so mi chalat gwadame wate mi chalat gwasme mi cha kul post ka social media makwai puk logo warning a chatu be makwai puk ram kel ka SSPD warning chatu be SSPD chere SPLAU chere jack by the way ajene SSPD take full control ka keneri ani shalati ajene lankan take control SSPD no kenyo lat kenno ward take under them and SSPD bone kan man chala de SPLAU kan shi talk so na me jen ta dan le roda but SPLAU joken en wuri chalga mama ko ipugo no please wo rodo gwada antite non wo rodo re civilian anyok mi ci jen civilian ke jen ko ber sunde ne yama gwada antite so ajen ta dan le rodo bane ngaje no korja tin rai wich ka South Sudan especially kalo no le anan gwadum ko nyen gwada cha directin kelo kana me belela all out war mi gwi kono be dak pinye jega long ko kumene ko ne me ne re genti gad jor de gol ti gad jana gad wer ko ne chan wet kel wo gatet wo ga nyinga nuare tente grei lal mun lal ko targen ngel ko targen no la rejim kin yadit ko targen ngane ko targen nuare kan wala je kul bana lar no ne kon ko kon kelche gwanu deni nyen ala yen woje rodun ka kuma kirmi yadit me jin ram civilian nyur godan nyurtin ne rum ke deni SSPDF ko roden me atu but right now they are mobilizing dinka use and we are una nyin ka kane kwala no especially dinka use in konte bor je channel lien kamen chal ka red bell group right now ne ri jaga influence nyok e buko ko right ken ka video mre tene no bikan wer bikan kama
It's just a matter of 3 hours bene no bene ga joj. But kor la be je longwa dan chai tu. So na me jen ta dan le road ala pin very intense kare wujin winimi ko korigten. Ko kore yo be yen no ko nong la radian ka gwasen be an biata ma be.